Israel amadi Iran ki marakta akan bawar mo oikibiyai masig possibility laisini masi hainere aduga Iran manungda makoi si preparation phajana lawi masig wafam se nahandagi hai amasung marakta su makoi attack to nakrabni war to nakrabni 12 days ki masig matungda su amuka Iran amadi Israel ki marakta preparation ase amna kanna lawkhat pagi wafam hanna mention tawi aduga masig wafam se karai daki lakli bano war oibiyai habiki possibility se karam na hairak pono hai matam da handaka Donald Trump ka aduga UK ki Prime Minister Istemar ka una krabani masigi pauso hana haijeki unaki aduga mokoi na Palestine ni chat tharipa sigi matang su discussion tauki masigi matang da Donald Trump ta hangba matam da journalist sing na mauti Iran hojik ke dori aduga Iran ki matang da adong wa khalan karino hojik ti na khoi na means US na mokoi da attack toram loi matung da wipe out to kre ni claim tauki atu pu mokoi ri handuna muka mokoi ki program si set tau kre atu nahaki kari wakalon mauti Israel na masing matang kai to pungam kani ha Donald Trump na hai ki mauti Israel tau ke tiam tau ngam misini aduga ekoi Iran dagi handak tari mauti mokoi na unwanted oi bad signal khara ekoi Iran dagi phangi aduna handak mukti warning ni aduga masig warning si ta daw taragati completely wipe out to ni hai ni masi Donald Trump na aduga masi open ni hai ki ni ko Iran ka su si ponti aduna Iran na su hai kri mauti wipe out to ni yang lo ra ekoi su ekoi de kari lei masi utara khangani hai bu wasi hai ki adu Iran hojik seng na langsan na bani hek na bagi chang se adu henjel la bani mauti wipe out to ni kai nation amada masi kai yo rawano duna hojik Israel amti Iran ki marak to war ki tension nong lak pukum kok thak ka nong lei pukum lei re at any moment masti oi bi. We wiped out their nuclear possibilities. They can start again. If they do, we'll wipe it out faster than you can wave your finger at it. We'll have to do that. We will do that gladly, openly and gladly. Amarom da pau mana sum da tai madudi Iran manungda makoi war oi be yai masigi sanket amalak le signal amalak le masigi praman kai no matam da Pakistan ki international airport sida hojik Iran ki makoi Boeing sing se plane sing se manga tara masida thaijin thamle sini aduga Iran khangi makoi ki masigi pamal leira pot sing ase thaidok ta biate aduga makoi ki mamal leira pot ti loina hojik lot kre aduna masi su lot pasira clear side ni sini malti Iran da Israel ki marakta yamna tantha dana war oi ki ase Donald Trump na wipe out to hai ki boasi am da lui aduga Israel to ga ti yam to ngami hai ki boasi su yam da lui amaram de Israel am de Iran ki marakta war chat the ki bodo madugi report khara se thora ki maudi Iran na total 12 days the 574 missile used to kisini was the only 54 ka ta kisini atei si loina makoi ki third system iron dome system David sling kind leim se masina loina that ki bani 54 khak ta ke bata Israel ki phibam sakta madu oikre adu arbati karigum bacha magum bacha me kai chani gum bata ramati Israel kari oram gani khaibok ama makoi ngasi chahi cha ma de sengbal amase masi loina upul lakta tin kiram gani upul lakta tin kre ai khoi ki hakchang hai bukum na makoi ki building se tin bata leram gani adubu masi wai hodre makoi ki asigi da use to ki se Israel ki air defense system masi dem use to ki missile se adukimatic use to ki short ta ki adukimatic use to ki ma short ta ki bani hai aduna mokoi Ukraine da pochai pi lep ki adugi matung de Israel da su kharne mokoi pochai pi lep ki bani so masi pau sing asa thum thorak ki amaram de Iran ki supreme leader Ali Khamenei ngasi public mia mamang de appearance to ki means thorak ki ba pangthok thok pantriam section na bangkar banung ta lot lai ki adu bangkar su karai to khang de sini pak na hai ki meam da madu di America amati west na Israel na tori se akoi ki nuclear program ki maning de na te akoi ki unity thogai bakini akoi ki knowledge thogai bakini akoi ki scientific progress se thogai bakini aduga akoi ki dharma karma masi sing asigi against ni aduna miam makoi gi wafamda makoi gi wasingda makoi gi chakrada changanu aduna aikoi gi unity kai piate aikoi strong oisi hai pa message man piram kisini amorom de Iran amati Asia ki barakte SU 37 sukhoi masi piu haidra dil to ki bani adupu hoju fawda Russia na pide masida Israel ga lona basu lei hai Russia ga masi pi de maram lei Russia na hai ke manti makoi gi mi ma hojik Israel de lei makoi gi su yeng te ate makoi wasu ta de ate haiduna so Azerbaijan da pikre Russia na Iran ga lona bani dil to na bani adu Azerbaijan da pikre sini masi su amno pachata wa bani Russia gi side te su koi na maru indraga makoi da pidra ka Russia da pike adu China di pikre da China di pikre
सुखोई पीखिबसे अजरबैजान मसीदगी ईरान खंगबा यारबनी मदुदी मखोईगी याम चीरबा इम्पोर्टेंट ओइरकु मतमदा रशियान मखोई धोखा पियासे अदुगा ईरान की मखोईगी लीडर अमना एमपी अमदे हाइख्रे मदुदी कनामना अखोई बुथतपा यारोय अखोई अमदि चाइना की मरक्ता रिलेशन असे यामना वांगनी अमसो अखोई फजन रिलेशन तौनबा लाकदरी सिनी अमदे ईरान की आईआरजीसी की इंटेलिजेंस टीम की याम चौरबा सक्सेस अम ओइख्रे सिनी मदुदी मोसाद ने याम चौरबा नेटवर्क अमा हदक सिलम ने सिनी ईरान दा अटैक मफम तौहनबगी दमक्ता मसी ईरानी सिंह असिना अहानबदा खांदोक्तना मसिरो फेल तौख्रेसिने मसिगे वफमसु हाइरि ईरान अमति इस्राएल के मरक्ता हंदक गरगरक टेंशन ओइरिको करम मतमदा करी ओइखरि खंगमदे मसे कोइ गाइसी अदुको वारदि ओइरबि याइन हाइरि